Poštovanje, Valter ovdje, dobrodošli na moj kanal. Danas radimo nešto malo drugačije. U pitanju je meksička kuhinja. Radimo fajitas. Šta nam je potrebno? Malo salate, grčki tip jogurta, jedna kapula, malo češnjaka, malo sira gaude ili koji god vi želite da se topi. Ovdje u limenci imamo malo crvenog graha, paprike svježe, tortilje. Dobre tortilje, dobre. I radit ćemo miks mesa, malo piletine i malo svinjskog buta. Vi možete staviti goveđe, svinjsko, pileće, samo kako god vama odgovara. Kapulu i naravno svo povrće usitnimo. Ne jako sitno, naravno. Češnjak nam treba za umak, vidjet ćete, radit ćemo pire od graha. Malo stavimo na vatru da to prokuha, začini se sa češnjakom, papar, sol po želji, začini koji vama odgovara. I to kad malo iskipi voda, kasnije se sa mikserom usitni, da dođe kašasto. Papriku na trakice narežemo. Isto tako ćemo kasnije svo meso narezati. Salatu isto narežemo na sitne komadiće. Meso narežemo isto na trakice, vidjet ćete sada kako. Evo ovako lijepo na sitno. Ne jako sitno. Na trakice, jeli. Kad smo svo meso narezali na trakice, pripremimo i sir koji će nam kasnije doći u samu tortilju. Lijepo se to rastopi. Ja sam koristio gaudu, vi možete bilo koji sir koji je vama drag da se lijepo topi i nema problema. Ovdje ćemo napraviti jedan umak od jogurta. Znači da je grčki tip jogurta. Stavimo malo češnjaka. Začinimo malo sa domaćim uljem, maslinovim, par kapi limunovoga soka. Sol, papar i to dobro promiješate i to je super. Stavite u frižider. Floki! Eto, to sve lijepo skupo začinimo kao što smo rekli i promiješamo i to je to. Pire od graha začinimo isto tako paprom i soli. Kasnije kad ta voda iskipi, potrebno je sa mikserom štapnim to sve lijepo izmiksati, no međutim ja trenutno nisam imao mikser, pa sam morao nekako se snaći na ruke, ali ajde. Nije kako treba, ali poslužit će. Ovo je sad lijepo mirisi. Prvo sam stavio svinjsko meso, njemu treba mrvicu više, pa sam dodao i pileće. Pileće file. Malo dodam ulja da ne bude suho. Kako ovo lijepo miriši već sad. Isto tako meso začinimo
sa soli i sa paprom. Po osobnom guštu. I kad nam je meso gotovo, stavimo ga malo sa strane i ovdje gdje smo radili na ovom dijelu meso, bacamo povrće. Kapulu i papriku smo isto narezali na trakice. Vidite, nije to jako sitno, to je baš lijepe trakice, taman kako treba biti. Malo dodamo vode, da ne bude suho. Još malo ulja dodamo, ako fali, naravno. I kad se povrće zgotovilo, sve zajedno lijepo promiješamo ovako. I sve to skupa začinimo sa meksičkim začinom. E sad, vi imate u dućanu vjerojatno zakupiti Tex-Mex ili ne znam kako se zovu začini. Ja sam ovo sam napravio, ako vas baš interesira kako, mogu vam napisati u komentarima. Sastojke. Kako ljudi ovo dobro miriši već sad. To je poprilično brzo gotovo, ne treba pretjerivati da se to sve zajedno posuši. To mora biti sočno. Na kraju ploču smo malo očistili, dodali tortilje da se zagriju i slažemo naše tortilje. Dodajemo pire od graha malo, jednu žlicu. Malo našeg umaka od jogurta. I malo salate po želji. I sira. Sir se lijepo otopi, malo salate. I to je top. Excellent. A ništa, šta nam drugo preostaje nego da probamo. Njam, 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 njam.